Ka District Commerce and Industry Center Jawai haka arpau tarik ulber kalapan ku burom ya ki arpusan ngut ki bala pendep ya ke jingsha hikai banshnai ki jingshna ba pher kum ki so skor kping bat ki tiar penriam ying da ka ba pendan kam da ki sit kani ke jing IG hikai ka ba arpusan singi haka shnong so commission lawan ban IG hikai da ka Master Craftsman jong kanira Foundation ya ki arpusan ngut ki bala pendep ya ke jingsha hikai la penkop burom da ukongsan ba ML1 Shnong Joint Director Directorate of Commerce and Industries harengkat ke jingdon uba S Majau Retired General Manager Kanira Sarma Director Nira Foundation kong SE Kharpran Functional Manager DCIC Jawai ba S Pale Industrial Promotion Officer DCIC Jawai ba P Suchen Wahe Shnong ba M Manar Secretary Shnong bat kiwei Kongsan haga jingkren ulaya ro ikidong yashim banta ki bala pendon kam yala kasap lingba ka jingsha hikai ula kentu ban pendon kam hok ik jing hikai bakila yo bat ban penjanai shu ya ka kam bat ki jingshna ki jongki haga ne ka jingalang la yo ru ya ka jingkren na upi suchen ka Nira Sharma bat ka kong SE Kharpran kum juru na ki arngut ki nong sha hikai ki bala pensngau ya ka jingmantoy baki yo hakine ki arpusan singi jong ka jingsha hikai Central scheme. Hanta kaskin nomor kuai di pilih di desa betul bah. Betul mana itu dua itu pilih di common service center nomor bagian ni. CSC bagian kita benar-benar ni. Oke. Dia penregister untuk kita yang Wiswakarma. Kuai yang kita beri kami jadi bom bisno tilang training tu. Mana mantan dari surya dari demonstrasi aduh praktek idon di skema kira kira tan klik na portal kiwat tan ke to irapan ngani ini kebatai raja itu wah ila wood penio eta skema jamu prime minister dan lada register ta penio sertit na nagaliam prime minister direct kena ai ke training training lah si ban kam tambah so ngari semua sanksi kan patnya aduh na poi sebab aduh na poi gilbal bujon di competition mau yo ibu pun hapan tambah hapan desi desi pemikiran wanjana desi diro mengira desi so tadi pun sebenarnya dia pun ba ini te hantar dan te training mau dan banyu sini kada nata bakal matakan aku sanksi kan ya government punya soal baru tentang ini mengenai swasta di sini. Dibeli benar tentang itu di luar swasta ada masih. Kemudian di kerjaan banyak tentang naik fisik dia. Apanya apa pasti? Nangka ada yang tetap ada yang naik fisik dulu. Kalau tangsan persen gaya terus. Kawai kebar sila ada yang terjalin sama tu lah kena. Tangsan persen ini loh belum tahu. Tadi nirap segi di kumpul mempunyai itu. Datang melatang bukan. Nanti kan lagi bertanya di kerajaan. Datang masuk ke sana ni belum pedang ni dalam di sana berbaik. Mendadak kata bahan masyarakat kemudian kata kereta kemudian kereta kemudian dapat tanggawi dengan request si ini susah. Nomor untuk pensiun jalan mungkin yang dari program register. Nomor jadi uang verify ini apa? Kalau online kan, nak verify belum? Dah belajar di atas di komisi pun sekolah di komisi ini kan clear ya responsif. Tanda terdesak level pun. Saya tanda setas kami mungkin mereka kita untuk dikun dilayani training kita jadi di lawan ni. Jadi kita pandai dua di dewan menit. Skim berlaku lupa mentai, belum bangun dan gaya itu. Tak ada kesempatan skim ni. Skim tu ibu mah, untuk departemen dari sulung tak mau membantu dia mau madam. Ni apa antara sistem di bangsa ni transport mah.